inotwalo minstrom kana lona FM wo bulantsene kumina na wena seyahlangana nakona kwa Africa wa vulavula kamkana lona FM makomandela kutisela wona T kusuka la studio 4A Apollo kwani nakona kwa Africa wa vulavula umelerisiwa incindani Eric Mabas fama singo fikale ka hafu ka ora ya mbiri nhlekani lo kunjani minstrome kama singo itwala itakota kuya isa mahlweni nakona kwa ina Africa wa vulavula Boxa xitolo xona lexi xi rhandzaka so minstrom kana lona FM makomandela nakona kwa Africa wa vulavula hlangane namuntlha siku leri mahlo hinkwawo ya nga languta ku xana president va ri yini loko swi ta ka timhaka ta nawu luwa wa timhaka ta NHI sweswi ka ha ri na vumbisi xana va ri yini vona hi nawu wolowo se sweswo mingisero mkaralona FM leswi hi nga ta va hi swi languteli eka nhlekani wa namuntlha kasi yin'wana ya vumbirhi hi ta va kha hi languta ka timhaka ta ku tengiwa ka ku dawa ka xiyimbeleri aka kambe ke ku tengiwa lokuwani ku tisiwa ntsena hi mhaka ya ku na swivulavula swo tala swa ku ongeti Afrika-Dzonga ri na mintlhontlhotlhontlho loko swi ta mhaka ta milawu na matirhiselo na mafambiselo hi mhaka ya ku Afrika-Dzonga i ikhonomi yikulu a Afrika yi tlhe hi ku ya hi leswi swi langutiweke ve ri ku na switirhisiwa swo tala leswi swi nga nyikiwa maphorisa ku va va kota ku tirha hi swona loko swi fananisiwa na matiko yan'wana va ri matiko yan'wana wa swi kota ku khomiwa munhu wa koho a kha phorisa ra kho ri kha ri famba hi basikiri kama n'wana ri lo tikhomela na ximoroncisi hi ndlela yaleyo malembe ndzhaku loko ri nga hoxisi 2008 munghana lona FM yi a Mozambique laha a ku loko yi ri Mozambique a ku ri na nqambi dokodela Thomas Chauka ku fane va chaya kwele ivi loko va kha va sungula ku chaya ku famba gezi naswo loko famba gezi ivi andhaka ku famba gezi kokoloko ya i xinyami xo sungula kambe a va ku va nga na mintlhontlho ya ku va nga na mintlhontlho ya ku kumbexani vanhu va ta tlakula swipikara kumbe va ta ndani maphorisa va ri hava swibamba loko khoma swimoroncisi loko gezi ri vuya dokodela va fika va nghena xitejini va tlanga ni va kha va tlanga va ta sungula va set up ku testiwa ku kambiwa ku lead guitar leyavo ya nghena bass guitar laya ya nghena ya sirha mathonsi sweswo swa ku taniya sweswo hinkwaswo a swi endla leswaku loko a ko va ku ri na Afrika-Dzonga mina na swi tiva ku a ku ta un'wana a tlakule xipikara kumbe un'wana a ndle swin'wana lava va nga hanyanyana malembe ndzhaku matsundzuka ka festival yin'wani a ku tshembisiwe ku Brenda i tata ka Malamulele ku vuye ku endleka yini se xivutiso lexi nga koho sweswi i ku loko hi vulavula hi timhaka ta ku na nawu na ku landzeleriwa ka wo Afrika-Dzonga kahlekahle mi vona ongeti mintlimbo yi nga va yi ri kwihi ku busy mi vona ngati mintlimbo yi nga va yi ri loko mo languta timhaka ta mfundhisi Boshiri swi le ku tikeni ku va vuyi va ka Gupta kona hi tivi ku va hambi kumbe ve swi tshika ni vula leswi hi mhaka ku majala mambirhi ya nga le a Swaziland na namuntlha na sweswi ni nga tshama laha a ma se vuyi ni vula lama laviwaka hi nandzulo wa aka ene na khana swi vula namuntlha ku ri siku ra 15 ra n'hweti ya Mudyaxihi hi laha swi ta tika ku nandzulo wu tengiwa mi va kha va ku va vuyile vanhu lavaya se ta va kha hi languta yeleyo mhaka yeleyo hi twa ku timhaka ta bail ti fambise ku yini nako hikokwalaho ka yini swi endlise swi nga ndza so va ta va ri koho mutivi wa nawu ka mhaka yeleyo kambe sweswi a hi sunguleni la ka timhaka leti ta NHI leyi hi nga ta vulavula na swiyenge leswi khumbekaka hi ta vulavula na va Dinosa ta vulavula na va Sama Themba va ta va ri kona dokodela Angelique Kutsi na tatana Simon Hlongwane a hi lavi na lava va Samatu kambe ve ri na namuntlha a hi kumeki hi le ka swin'wana se hambi swi ri tani hi ta lava ku twa na le ka n'wehe ku mi angula mu ku yini mi khome tihi timhaka hi le ka 0860002543 mi twe hi sungula nongonoko hi mhaka leya ya tihosi loko hi sungula hi mhaka leya ya tihosi swo komba ntsene ku a hi lava ku hundzisa yeleyo ku ni vuyeni ya kuma wun'wana a ni byela ku a hi tihosi hi toxe a ti ri ku toyitoyini kumbe ti ri ku macheni kambe i vaaki va muganga owoluwo ya miganga liya yi khumbeka hi vona va ri ku macheni a ni tshembaka ku ri mhaka yaleyo ku a va tweni kha ni vulavula hi timhaka ta ku tihosi ti ya ku toyitoyini ve ri vaaki
loko ku ri ku a ku fana swi khumba na va ni nyika xikombiso hi mani hi hosi Khakhala kumbe ka Siyandhani a swi ta vula ku a ku hosi Siyandhani kumbe vandhuna loyi ku va ku ri vaaki lava va yaku leyi hi leswi ni nga kuma hungu ra koho leri ni nyika xikombiso hi valava hi ku na swi tiva ku va nge ni boy loko ni vulavula hi vona kambe i mhaka yo yaleyo leyi ndlaku ku hi sungula hi tatana Nkhwashu lava kha va kombisa ku mara tihosi ti kha to ya swi endlisa ku yini kambe i mhaka leyi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ka nakona ku Afrika wa vulavula namuntlha a hi mi ku mi khomete timhaka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula DP ya sabc.co.za mi kandziyisa rito eka 0657443911 mkandziyiso nga hundzi minute naswo tiyisisani leswaku loko mi kandziyisini laha mi kandziyisaka mi ri koho ku twala n'wina ntsene a hi twi xiyanimoya nongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM muingiseri wo sungula languteka ndaka leswi tanana ti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula aku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela mi gcine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yindluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rileke xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku atikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi sunguleni mingisero loyi nhlekani hayi buti wa mina minjhani hi pfukela njhani hi pfukile papa a khensa swinene mi ri yin'we awa na kule ya swa rihanyo leyi hi yo yi nga na nkoka swinene leyiwani butsate ni tsaka ngopfu swinene ni bela president mavoko ka yona hikwalaho ka ku i ntiyiso rihanyo i rihanyo whether i xisiwana kumbe i xifumi vutomi bya munhu byi na nkoka that's why loko i dlaya munhu wa khomiwa a swi vi equal hi ndlela yaleyo ku nga vula swibedhlele swa swifumi ku nga vula swibedhlele swa swisiwana a ku approve swibedhlele leswi swi nga kona swa public swi fana exactly swa swifumi maritele hinkwaswo ni khomelani kwalano hi ku loko mi ku swi fana hinkwaswo mi vula yini yi khomeni kwalano ni sungula ni hundzisa lexi ku yisa vukorhokeri ku landzela swilaveko swa vanhu hi swin'wana swa leswi masipala wa Makhado wu tivekaka hi swona leswi swi endla leswaku meyara wa masipala wa Makhado manana Doukas Mboyi va rhamba vanhu eka imbizo leyi nga ta khomiwa True Worshipers Christian Center Church Mijoroni Kakutama hi ravutshambirhi hi awuri ya 10 ni mixo tindzawulo ta mfumo ta va ti ri kona ku yisa vukorhokeri eka vanhu ku kuma vuxokoxoko hi xitalo hi hlanganisa na Mr Peter Mthambi na Miss Rosemary Phaweni eka 015-519-3002 Makhado Municipality ku yisa vukorhokeri eka vanhu i xiboho xa hina sotswa mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi hetiseni miri loko mi ku hi ku twisisa ka n'wina miri loko ku fike NHI hi mhaka ku rihanyo ra hina i ra nkoka hinkwerhu ku ta endleka yini hi ta kota ku ve hinkwenu hi treatiwa ku fana kwihi mi vula kwihi ku treatiwa ku fana mi vula kwihi ku na leswiwa loko i ya ka ti-public hospital leti hi nga na toho hi ti tirhisaka hi na swisiwana sweswiwa swi nga endleka ku munhu loyi maybe a nga vaviseka tona na madyambu mi kuma ku na sweswi a nga se operatiwa kumbe ku lunghisiwa kumbe ku khomakhomiwa and especially loko wa exibedhlele na madyambu i vavisekile i ta ze ri xa wa ha ri kwaleyi ku se endleka nchumu kasi loko i ya ka swibedhlele swa private i ntiyiso va hatla va ku attenda according to emergency kumbe i vavisekile kumbe accident kumbe swin'wana then va hatla va ku attenda kasi loko matirhelo lamawa yo appliera hinkwako kambe lexi xi nga va ku xi kha xi endlaku lawu mi nge va mi attend va nga mi attend ku nga va ku ri yini hi ku vona ka n'wina no i ya government ku hava leyi yi tshamaka yi tirha yi operata ku ya hi ntiyiso
hambiloko munhu a ti yimisele individual vulavula hi mehe loko vo ni thola swi va ku i tirha ka ndhawu yo karhi ku ri ka government ni ta fika laha mehe ni fika ni dyondzisa hambiloko ku ri ke ni passion kumbe ku tiyimisela ka mehe loko na ha ta ya a ku ri ku ni ta tirhela vanhu phela loko ku ve mi vula sweswo swi vula ku na kwele mi nge mi ta ya kona ku ta va ku ri ka government phela se swi vula se hinkwako sweswi to famba mina ntiyiso ku loko ti-private hospital leti nga ko hinkwato loko se ti operate mara ti ri under government na tshemba ku ta na inspection ene na vanhu va ta hangalaka un'wana a ya inspection yi ta tisa hi mani loko ku ri ku sweswi a yi kona hikokwalaho phela sweswi mi vulavula ka a loko ku ve n'we ya mi swi lavi ku ya khensani kumbe a mi swi lavi ku ya Letaba a mi ta tsakela ku ya Mediclinic kumbe a mi ta tsakela Mediclinic na Letaba ku ya hi ku handle ka loko ri ku a ni swi twisisi kahle swo vula ntsena ku Mediclinic na Letaba se ti ta tirha ku fana loko i lava ku tshunguriwa i ta fanele i ya tshunguriwa hi ndlela leyi se xivutiso ku ta va ku i ncini xi nga ta cincisa hala ka Letaba ku se ku fana na le Mediclinic ku nga leswi swi nga tsandza namuntlha twisisa wa mina hi lowa i ku swibedhlele hi ta va se hi ri na choice ya ku ya hala na hala ka leswi xibedhlele ma a nga ta lava ku ya ka xona ivi a kuma vutshunguri hi ku loko swo swa me ni vulavula ni laha dzanini ka n'wamitwa ne xibedhlele xa mehe hi Letaba ye mara ni na right ya ku ni nga ya ne le Mediclinic ni ya kuma same treatment leyi a ni ta yi kuma a nanini xana hi koti ku expanda hi ya hala na hala hi nga ri ni twa ku vava ambulance yi ndlula private hospital la yi ya fostera ku ya Van Velden kumbe ya fostera ku ya Letaba hi mhaka ku ve a na mala a na medical aid se loko ko va ku tele ku ta fanele ku ndeka yini hi loko mo languta ti-Mediclinic na yinini swintsongo ni vula hi swintsongo ni n'wi twina minister n'wana nampundzu a vulavula hi ku a giyani na malamila swa kalanyana ti-Mediclinic ingaku a ti kona a swo kala ku hava ya kambe hi ku ya hi mina loko se hi va swi publishiwini hinkwako hi ta va hi ri xilo xin'we hinkwenu i ntiso wa mina ni ngo hawa swi kahle sweswo swa NHI a swi yi phambili vhivha ra maphota kwalani inkomo butsai ni pfuneni ku twisisa hi vaka mina lava ku swi twisisa ntsena loko mo ni pfuna ku twisisa sweswo a ni kha ni vulavula na un'wana tolo a ni mburini kwala moyeni ku tolo ni ku minkarhi ya ku tala loko ku ndleka swilo vanhu va ni rhumela swikutaniya un'wana ka ni hlamusela tolo a kombisa timhaka ta ku ko fana na le Avembe a ku ri na pilot program ye le Xididzini leyi a yi rhangeriwa hi dokodela Kwinda na dokodela Nkuna leswi a nga ni hlamusela swona ni nge swi vuli ku loko no swi vula swi ta lava ku va ku ri na tatana xikwambani la kusuhi ni kota ku vulavula vo va kha va hlamula kambe we ri yini 0860002543 un'wana mingisirhelo nhleka a ka ha ri na munhu laha i makumembirhi mune timinete ntsena ku bela awara ya 12 lava tirhaka hi swo hi ta twa hi vo sweswi ku ta va na dokodela Hendrik Kutsi ku tlhe ku va na tatana Simon Hlungwane hi vo va tirhaka hi swo hi vo va nga ta hi pfuna ku va nga ta hi twisisa ku antswa mhaka leyi bulaka hi yo kumbexani hi ta vhe hi anamisa miehleketo kusuka kwalamo kambe hi ku twimingiselo me ka mhaka yihi kumbe yihi leyi nga va ku u ri na yona hi le ka 0860002543 kumbe ka tisa rito ka 0657443911 hi ndlela yoleyo nhleka Inhlekani Phalanga. Me pfukile papa. Pfukile ngatshelanga. Pfukile. Phalanga ni vulavula hi tihosi timbirhi leti nga na vun'winyi bya misava la tikweni ra Afrika-Dzonga. Ka nongonoko wa n'wina tolo so a ni lavi khonsama na n'we kambe tihosi leti timbirhi Phalanga ni nga ni va mani maviti ma tolo ni nge ngheni kwalano Google na tolo ni va vulangi ni teke xiboho xo leswaku ni nga va vuli. Okay, because the reason why ni vutisa xivutiso xexo Phalanga i ku ku na leswiya minkarhi yin'wanyana mi kumaku in public leswi tivekaka tanihi ku va swi ri ntiyiso kambe mi kuma ku loko se ni nghena mi sungula ku endla vulavisisi mi kuma ku a hi swona and then lava ku ta vulavula ngopfu hi Ingonyama Matrust liya vanhu vo tala va tivaku trust liya leyi yi protectaku vun'winyi bya misava le KwaZulu-Natal na leswaku hosi ya rixaka ra maZulu hi vona va onaku misava leyi nga
under trust leyi lana so anoba ni nga ri sure ngopfu hi ku tanihi laha mi kombisaka ku mi nge vuli maviti ya toho tihotseletiwa kambe loko ri hi ku yaleyo yin'wanyana leyi mi hi katsaka khalanga leya a ni lava ku ta mi tsundzuxa ku ku ze ku nga va na case yin'wanyana leyi nga kumeka yi hetelela a Supreme Court of Appeal ya 2013 a yi ri xikarhi ka Ingonyama Trust na masipala wa le eThekwini so xivutiso lexi khoto a yi fanele xi ahlula kwalana a ku ri ku property liya kumbe misava liya yi nga hansi ka trust liya ya Ingonyama yi le hansi ka maka ka vun'winyi bya private ownership kumbe state property na hi ku eThekwini municipality a yi fanele yi decide ku property yaleyo ya fanele ku va yi kumeka yi hakela tirate na kambe Supreme Court of Appeal yi vuye yi hlamula xivutiso xa khalanga yi kombisa ku misava liya yi nga ehansi ka Ingonyama Trust i property ya state a hi ya hosi Mrs Zulu ka Zwelithini and swivangelo swa kona leswi va nga vuya va swi kombisa ku va va tekela xiboho xexo va vuya va kombisa ku Ingonyama Trust is a creation of statute xin'wana xa kona mi ta tsundzuka ku hosi Mrs Zulu ka Zwelithini hi vona the sole trustee ya yona trust ya Ingonyama kambe hambiswiritano ku tlha ku va ku ri na board leyi fambisaku trust liya 8 wa ti-board members leti ti tshamaku ka board ya Ingonyama Trust va appointiwa hi Minister of Land Affairs xa vumbirhi va kuma ku khoto yi tlha yi kuma ku mali leyi tirhaka ku va yi fambisa trust liya yi huma ka Department of Land Affairs xa vunharhu ti-financial statement ta trust liya ta auditiwa hi Auditor General leriya ra ku loko se mi langutisa mi swi vona kahle ku trust liya i property ya state a hi property ya hosi ya rixaka ra Mazulu khalanga so hi yin'wanyana leyi a ni ke ni navela ku hi basisanyana hi ku loko ho yi tshiki hi ndlela yaleyo van'wanyana va nga swi teka ku ri authority ku hi mpela misava liya yi nga hansi ka Ingonyama Trust yi oniwa hi hosi ya Mazulu ku ri a swi na ntiyiso ku na xiboho lexi nga vuya xi tekiwa hi Supreme Court of Appeal xa 2013 loko mo xi cheka mi fika mi xi cheka ka loko mi ze mi nga ti nyika nkarhi wa ku ya hlaya xiviko lexi nga tisiwa hi khale ka President Kgalema Motlanthe mayelana na Ingonyama Trust ni xi tsundzuka kahle ngopfu xi vulavula yini loko mi xi fananisa na xiviko lexi mi vulavulaka hi xona xa Supreme Court of Appeal xiviko lexiya xa khale ka President Kgalema Motlanthe lexi xi nga vuya xi kombisa ku loko ku vulavuriwa ngopfu hi mhaka ya expropriation of land without compensation yin'wanyani ya misava leyi a yi fanele va yi kha yi tekeriwa nhlokweni hi leyi nga hansi ka Ingonyama Trust ku tanihi laha ni kombisaka khalanga ku Ingonyama Trust is a creation of statute a ko va trust liya ya ordinary leya normal leyi mina n'we hi nga yi sungulaka mundzuku kumbe muzwana kambe liyani it's an act of parliament that's why yi vitaniwa ku Ingonyama Trust Act a ko va Ingonyama Trust swi helela kwalani leswaku na loko mi languta appointment ya board ya vona endlela ra koho hi leriya ro fana loko se ku appointiwa ti-board ta ti-state owned enterprises to fana na va SABC kumbe Transnet na tin'wana na tin'wanyana so kambe a mi le ku ni hlamuleni leswi ni vulaka swona xivutiso lexi a ni mi vutisa xona i ku loko mi languta sweswi mi swi vulaka swa Supreme Court of Appeal ya 2013 mi languta na xiviko xa khale ka president swi vulavurisana njhani hi ku loko ku ve leswi mi swi vulaka swa 2013 a swi ri supreme himpela ku ya hi leswi mi swi tsahisaka swona swi vula ku timhaka ta khale ka president Kgalema Motlanthe a ta va ti nga lavekangi letiyani a ti laveki okay xo sungula hi langutisa ku the terms of reference ya inquiry leyi a yi endliwa hi vona khale ka president a ku ri tihi leswi mi kumaka i swilo leswi hi fanele ku hi refresha ti-memories ta hina hi malembenyana xiviko lexi ya xi ve kona khalanga kambe mele a lave ngopfu tshikelela ngopfu ka yona the crux of my argument i ku Ingonyama Trust misava leyi nga hansi ka yona i property ya state and Ingonyama Trust
yi ownwa hi state I property ya state hi laha na vutshikelela ka yona yaleyo ende kumbe xin'wana lexi mi nga ta ya mi ya kumbexani loko hi mhaka ku sweswi na fane ni famba ni ya ka tihlokomhaka ta mahungu hi cincana gere loko a hi yeneni mina na n'wina hi ya ka Ingonyama Trust Board ne mi fika mi hlaya preamble ya vo va ri we are the land owner in law of approximately 2.8 million hectares in the province of KwaZulu-Natal. Inko. And xin'wana xi nga tlhela xi hi pfuna Khalanga I ku na n'wina cheka case leyi ni mi byelaka hi yona koti yaleyo na yi tiva yaleyo ni hi vulaka yi nga ka website ya vona kambe sweswo swi nge vi na nkoka ku hindza xiboho lexi nga vuya xi tekiwa hi Supreme Court of Appeal Khalanga kambe ale loko ku ve xi na nkoka xiboho xa Supreme Court of Appeal leswi swi nga ntiyiso loko mi kha mi languta hierarchy ya nawu mhaka yi ta tlhe yi vuya kwalano ka ku loko ku ve ku na xiboho xexo xi nga vekiwa kwalano xa ku Supreme Court of Appeal yi humese xiboho lexi ku lavisisa ka tatana kumbe khale ka president a ku nga ta va ku ri na nkoka hi ku na hambi ku appropriation without compensation a yi nga ta ze yi vulavula nchumu hi ku it's a state property state property se hikokwalaho ka yini a ku fanele ku ya vulavuriwa hi timhaka ta ku ta fanele ku ndlisiwa ku yini hi timhaka ta Ingonyama Trust Gasani ku sweswo hi leswi hi fanele ku hi refresha ti-memories ka hina hi swona but the point I'm making I ku Ingonyama Trust na property leyi nga hansi ka vona I state property a hi swa hosi I ka Zwelithini Khalanga loko va ku munhu loyiwani is a sole trustee va vula yini Gasani ku masivona phela liyani swa ku trust leyiwani it's a deviation kahle yi na a special dispensation of some sort loko mo hi langutisa Gasani ku it's a creation of statute nemetwel a hi pfaleni kwala ni ya kuma tihlokomhaka ta mahungu khesiri swinene tlhelo rero mi nga ta na rona hi ndlela leyo 0860002543 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini kambe loko sokalano hi ta ba hi kha hi bulana tatana sai Hlungwane ivi kusuka kona hi bulana Dr. Angelique Kutsi hi ndlela yoleyo ni hlwerise Hlulani Fanwell Magayisa ni tshemba ku langa ko I kwate ku tlula na mpimo Gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi hi tshika ta Ngonyama Trust yi nghena ka leti nga mkhomela tona hi awara ya n'we ntlhanu wa vahehliwa eka nandzu wo dlayiwa ka xiyimbeleri xa rap Kenan AK Forbes na munghana wakwe Tivelo Mutswane va alurile bail khoto maphorisa ya balesele no dlaya muehleteleriwa loyi nta khomela ka leswi swi nghenelaka hi ndlela leyo maphorisa ya balesele no dlaya muehleteleriwa loyi a hehliwaka hi ku tlhakisa no dlaya n'wamabindzu wa le Benoni Ukraine ri ri masocha ya rona ya boheke ku suketela emigangeni yo hlaya en'walungwini vuxa bya xifundzha xa Kharkiv hikwalaho ka ntshikelelo wa masocha ya tiko ra Russia a hi tweni mahungu lawa na man'wana laha ka wara liya yan'we Afrika wa vulavula Khalanga Pat Mathebula hlikani eka malamulele eka mina ku ya fika eka matiriyani Tshama na hina eka 91.3 FM makomba ndlela ila nga kona mingiseromkela lona FM makomba ndlela nangona ko Afrika wa vulavula ha khensa swinene loko mkhamtisa matlhelo hi ku hambana ka wo hi ndlela yaleyo nomboro ya hina ya ntolovelo I 0860002543 hi ndlela yaleyo kumbe mkandisa rito ka 0657443911 hi ta kota ku va hi ya amahlweni hi twa tlhelo ra we ra mhaka sweswiwani hi lava ku yi twisa kantswa mhaka leya NHI ni kha ni ringeta ku yi landzelela ni ringeta ku yi hlaya kambe hayi lava va tirhaka hi yoho hi vo va nga ta hi pfuna hi yo mhaka hi ku a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi sunguleni president wa Dinosa ni va vonini loko va kha va tlangela siku ra vaongori leya ku ri na holobye hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa
Democratic Nursing Organization of South Africa va ta hi pfuna ku twisa ku antswa ku kahle timhaka leta NHI ti vula yini nako ti vula yini loko mina ni ri la ntlhaveni a Block C ka Makhuvele. Zinjifa inhlekani imamkeleli ka mngana lona inhlekani muhashi minge hi xeweta vayingiseri na ku khensa loko mi rhambile. President va la ku sayina hi awara ya 2 loko va heta ka timhaka leta ta memorial lecture leyi va nga ka yona hi awara ya 2 va ta va ri a Union Buildings lava nge va la ku sayina ximfumo nawumbisi lowu vulavulaka hi timhaka ta NHI. Ni tshemba n'we tani hi vaongori na nhlangano wa vatirhi wa vaongori mi tsakile ntirho hi endlelo leri. Minge ndi boxa ni nga ti pfinyingi leswaku hina hi tsakeli ngopfu ku va president wa hina va kotile ku ya kuma bulupheni liya yi nga a yi cukumetiwi hi vakokwani khale wa khaleni kutani leswi va nga vula swo va ku va hava bulupheni va ha ri ku yi laveni se va yi kumini. Leswi swi nga tani swi vula ku va fika va ti boha laya ku leswi a swi vi nawu wa tiko ku sukisela namuntlha swi boha mani na mani ku ri i nawu wa tiko. Handleni ka sweswo swi vula leswaku loyi a nga ta ka nga swi landzeleli tanihi nawu swi vula ku ri na nawu wu nga tekiwa ehenhla ka yena loko a nga swi landzeleli. Kambe hina loko ho languta hala ka vuongori kumbe swa rihanyo leswi swi nge i NHI hi ku ya hi rito ra xilungu ra misava hinkwayo swi vitaniwa ku ri i universal health coverage, laha swi vulaka ntsena leswaku un'wana na un'wana ku nga yi hi rimbewu vusiwana kumbe vusweti kumbe ku vufumi kumbe ku ya hi nhlonge a faneleka ku kuma vukorhokeri bya ku ringanela bya ku ringana na mani na mani bya swa rihanyo misaveni hinkwayo. So hi leswi hi vonaka ku ri swi ta vuya swi fika swi endla leswaku vanhu vo tala va kota ku kuma swa rihanyo hi ku or mphakelo hi ku ringanela. Ni nga ha swi vula futhi ku ri loko ho kombisa lava va tirhaka kumbe va swi tivaka vo tala va na leswi ya venge i medical aid. So leswi swi fana na loko ku ta va ku ri medical aid ya mani na mani swi ngi nga ha langutiki ku ri wa tirha kumbe a wu tirhi. Ni le ka antlaveni a Block C ka Makhuvele se president va sayinini nawumbisi lowu se nawu swi ta cinca yini ka me loko ni ri na ni kha ni vabya. Ni ngo kombisa leswiwani hi nga languteli ku ri mnduku leri xaku leriwani hi ta fika hi kuma ku ri na nsuku kumbe golidi leyi nga ta kombisa leswaku se NHI i xingungumani lexi a xi tumberini se i xilo xintshwa. Hi ndlela yin'wana NHI yi nge fiki yi khome ako yintshwa hi tikuma se hi ri na swilo swintshwa hi xipidi. Kambe loko mo languta ngopfu ka nawumbisi loko se u ta va wu ri nawu swi vula leswaku swi pfumelela tiko ra hina ku va ri fanele ku va ri sungula ku veka mali kumbe loko ku endliwa lembe ximali kumbe ku tsahiwa ti-budget hinkwato minister va ni matimba leswaku tanihi holobyenkulu wa swa timali va veka mali yo karhi leyi nga ta tirha ka timhaka ta NHI. Leswi swi nga ta endla leswaku tiko ra hina ri sungula ku tilulamisela ku sungula ku endla ntaku medical aid yaleyo tanihileswi mi swi tivaka ku ri ku na SASSA a ni SASSA yi tirha ku hakela vadyuhari na van'wana lava va qualifyaka timhaka ta mudende. So yona leyiwani yi ta va yi endliwi ku la ku yelananyana na sweswiya kambe yona ntirho wa yona ku ri ku hakela vukorhokeri bya swa rihanyo. Se loko mi ri antlaveni ku hala ka Makhuvele hambiloko hi ri aka Mtititi hambiloko hi ri kwihi swi vula leswaku loko tliliniki ya le ntlaveni hi ya ka yona hi ta famba hi khomile khadi leriya ri nge NHI ivi munhu a ya fika a pfuniwa. Kambe tliliniki liya yi ta boheka ku ri yi humesa ku kombisa ku ri yi pfunile khalanga namuntlha se a yi hakeriwi mali yo karhi. Mali liya loko yi hakeriwa straight ya ka tliliniki liya yi ta pfuneta leswaku tliliniki yaleyo yi antswisiwa. Kambe leswiwani swi ta vula yini na loko mina ni ri hlungwana ni ti byeri ku hayi ni karhele ku va mutirhela mfumo ni la ku maka ya mina tliliniki kwalaha ka Mtititi hambiloko no ya laha New Orleans ni ta fika ni yi vekela kwalayani. Kambe mani na mani a ni nge heri loko a ta ni ku ni lava u ni hakela mali ni ta ku ni niki khadi leriwani ra NHI ni kota ku mi pfuna. Hi ndlela yin'wana vadokodela vo tala lama nga tala kwala a Giyani you comment nyana oh you comment hlayisa macheleni ya wena eka MySpa hi ku tikumela i tasty purple rice 2 kg hi rewards card 39.99 Spa French Colony 2 kg hi rewards card 49.99
special swi kumeka eka Spar na Superspar leyi hlawuriweke Mpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 8 till 21 May 2024 hatlisa xitoko xa ha ri kona. Xana wa yimile hakela xikoxo xa wena xa nghozi ya le gondzweni? Leswi hlurisaka swi nga va swi olove ku tlula leswi swi ehleketaka. Maphepha lama ya kayivelaka. Kambe ku na lexi nga hi khomela ntshembo. Road Accident Fund yi kombela vakoxi ku hatlisa maphepha ya vona. Rero i goza ro ya ka vuhluri. Nghena eka raf.co.za. Klika eka penara ya Drive Your Claim Forward leyi nga eka homepage kutani u kuma leswi swi lavaka swa muxaka wa xikoxo xa wena. Xana u khwekerile? Hundza hi le ofisini ya xifundza kumbe u diala 087 820 1111. A hi beni ntambu swin'we. U nga pfumeleli maphepha ya hlurisa xikoxo xa wena. Drive Your Claim Forward. Hungu leri ri tisiwa eka wena hi Road Accident Fund, Agency ya Ndzawulo ya Vutleketli. Zinjiva ni khomeleni loko va la ku xavisa lava veri a hi va yimisi vo xavisa kambe a ni lava ku hi tlhelela kwalaya mi kha mi yi komisa hi ku mina sweswi lexi ni nga kuma xo i ku lava a ku ri na vanhu lava va nghena va ku sweswiwani swibedhlele hi rila hi timhaka ta ku ha switirhisiwa ku hava vatirhi se loko ni ri tlhaveni ni te taniya na ha ta tlhe ni ya kwalaya tliliniki leyi nga laha kusuhi ethangini ku ta cinca yini a ni ngo to tlhela na hlangana na sister va lava va nga kwalaya ni hlangana na vona ku ha Panado ku ta cinca yini? Sweswo u ta va u ri ntiyiso a ni lava ku kombisa ku ri swi vula leswaku loko ku ri ku no tshuka ni ri aka Malamulele a xibedhlele kumbe ni lava ku tshunguriwa ni le ka Malamulele ku na madokodela yo tala va Baloyi na va Chauke lava va nga ku halaya. Maka nkarhi wa sweswi loko n'wana a ya a ri hava mali va dokodela lawani a koti ku va pfuna kambe loko munhu se a khomi khadi leri ra NHI loko a ya laha ka dokodela lava va ta fika va n'wi pfuna ivi dokodela va ya claima mali liya le ka NHI. Xin'wana ni nga kombisa hi lexi vo tala vanhu va lova amakaya hambi hi le Khensani kumbe a Chilizini kumbe aka Malamulele a xibedhlele va ha yimeli ku kamberiwa loko va ri na swikoweto swo kombisa ku ri va na ti-cancer no chava ku vula ku fukuzana. Hi ndlela yin'wanyana mi kuma ku va va byela ku u ta vuya hi n'hweti ya October kumbe ya N'wendzamhala ivi munhu a ha yimeli ku ya kamberiwa a lova. Kambe loko ku ri leswaku mi kuma eka nkarhini wa sweswo swibedhlele swo fana na va Mediclinic na va Netcare va na michini yo kota ku pfuneta ku kambela kambe hikwalaho ka ku u hava mali a wu koti ku pfuneka lahaya. Swi ta fika swi pfula xivandla xa ku loko ku ri ku a Polokwane hospital na Mankweng list ya vona yi vulavula hi ku ni nga kamberiwa hi September. Loko hala ka leswiya swimbirhi swi nga swa private ku ri na swivandla swo ni nga kamberiwa n'hweti leyi taka kumbe vhiki leri taka va kota ku ni rhumela na kona va ya ni kambela kona mi kuma ku cancer ya mina ya kumeka ka ha ri nkarhi na ku va ku sungula ku ni treat-a kumbe ku ni pfuna ivi swi hatla swi pfuneka. So hi ndlela yin'wana hi kola hi nge ha swi amukela hina hi ku yi ta endla ku ri vanhu va hatla va kota ku pfuneka kambe a swi vuli ku ri ku ta fika ku va na golidi yintshwa leyi nga ta fika yi tirha mahlori man'wana mo chavisa ngopfu onge vanhu va ta tshunguriwa hi xipidi xo vanhu va hola va nga yangi na le swibedhlele kambe ta ha ta tirha hi ndlela yo fana liya. Hi nga ha vula muhaxi leswaku hi na nxungeto nkulukumba wa NHI ya hina hi ku i system leyi nga ta creatiwa ku ta va vukungundwani kumbe corruption. Loko yo fika yi dyiwa hi corruption yi ta va yi nga fikangi yi pfuneta nchumu hi ku yi nga hetelela yi fanele swa Road Accident Fund va ku ka ha ri hava mali ku nga va wona nxungeto wukulukumba swinene kambe loko swo tirha hi ndlela ya kahle swilo swi nga famba kahle hi nga ha vileli. Hina hi to tsaka ku ri hala ka hina va tirhela mfumo va ka public health ngopfungopfu va tirhela mfumo swibedhlele na titliliniki ta mfumo. Loko ku ri ku yin'wana nhlayo ya vanhu yi ta nghena ka madokodela ma private titliliniki ta private ta vaongori na swibedhlele swa private hi swona swi vula ku ri nhlayo ya vavabyi hi nga kota ku yi hunguta hala ka swibedhlele swa mfumo yi pfuneka na hala ka leswiya swi kumaku nkarhi wun'wana mi kuma ku vanhu yo tshama ku hava na muvabyi na wun'we mara mibedla yi ri kona so yi ta fika yi pfuna ngopfu ka mhaka ya ku fana ngopfu na yaleyo. Kambe yi ta pfuna ku fika nkarhi wo karhi hi ku leswi swi mi vulaka ku loko ni ya a Mediclinic ku ta fanele ku ya khadi ivi swi tiveka ku na mali se loko mavabyi lama ma mfukuzani ya vukungundwani mo va ma ri koho ku ta va na siku leri ni nga ya ku na khadi va ku hi nge koti ku pfuna hi ku
le tsalweni le nkwameni kwa mali swi ta tirha ku fana na leswiwani loko ni ngo kombisa ku ri swilo swa ku fana na ti-medical aid swi tirha ku fana na sweswo loko lava va nga na mali yo tala na lava va nga vabyiki ngopfu va tikuma va ri karhi va pfuneta kumbe hi xilungu va ngo i ku subsidize lava va nga na ku swilaveko swo karhi hi ndlela yin'wanyana loko mo joyina medical aid ma ha ri na malembe ya le hansi swinene mi kuma ku ri a wu na wona mavabyi lawaya ya hi nge ti-chronic diseases swa ku fana na va ti-high blood diabetes mara loko ka mali ya wena u na benefit yaleyo yi kona mara a wu le ku yi tirhiseni se mali ya wena yi pfuneta lavaya se va vabyaku swilo swo fana na sweswo ni ngo kombisa ku ri a hi mana a nga ta va na mfukuzani hi nkarhi wo karhi kambe loko ku ri ku ni vula ku ri mali ya kona yi ta va yi ri ndzeni ka bakiti rin'we se ntsena loko lahaya ka bakiti ku ri na mali n'wana n'wana lava ku pfuneka u ta pfuneka kasi ku ta va ku ri na group leyi mi kuma ku hi nkarhi wolowo a yi na wona mavabyi yalawa se swi pfuna ku ri loko mali yi ri endhawini yin'we yi kota ku va yi chaneliwa ku yi pfuna lava va yi nidaku kumbe va yi dingaku eka nkarhi wolowo kasi lavaya va nga yi dingiku va nga ri ku yi tirhiseni hi leswi na ti-medical aid ti tirhisaka swona na ti-medical aid letikulukumba ti nga kona eka nkarhi wa sweswi genge leyintsongo leyiwani a to yi tirhisa ngopfu that's why mi kuma ku van'wana va ya endla swilo leswi va nge loko se va heta va ku ti-cosmetic procedures kambe lava va vabyaku ngopfu va yi tirhisa ngopfu hikuva ku na leswi va nge cross subsidization mi kuma ku ri swi endla ku ri ntaku nkwama wolowo wu tikuma wu tiyerini hi ku n'wana na n'wana hi ku hi ndlela yeleyo loko mfumo se wu endla nkavelo ximali wu ta fanela ku veka mali ya ku hi munhu a ri un'we hi nghenisa mali muni lahaya se yi huma kwi mali leyi hi yona xingungumani xikulukumba va ta sungula hi laya ka leswiya ni ngo kombisa xikombiso xa ku eka nkarhi wa sweswi ku na mhaka liya va yi vitana ku ri ti-medical subsidy so ku na mali liya yo n'wina mi nga na ti-medical aid tanihi n'wina muhaxi mi kotaku ku ri loko lembe ri hele loko mi submita leswi va nge hi ti-tax return le ka SARS leyi va fika va mi nyika mali va ku hayi mi vabyile mi tlhe mi tikuma mi tirhisile mali yo talanyana ivi va mi nyika mali ya ku ha mi vuyisela mali leyiwani mali liya yi ta sungula ku yima liya yo vuyisela liya kumbe incentive leyi humaka hi loko mi claimite ka ti-tax loko va yi hlayelela mali liya yi va yi tele ngopfu kambe lexi ta humelela ni ngo kombisa ku ri hi ku ya hi mali ya tiko ra hina ka nkarhi wa sweswi mali leyi hi yi tirhisaka hi lembe eka swa rihanyo yi ringana 200 billion kambe 200 billion yaleyo yo tala ya kona yi tirhela vanhu lava va 16% ku nga lava nga na ti-medical aid lava nga na timali lavo tala va ku hindza 80% yo leyaku ka public sector leyi yi tirhelaku vanhu lavo talo a swibedhlele kambe lavatsongo va tirheliwa hi mali yo tala ya 16%. So leswiwani swi ringeta ku teka ku mali liya ya 200 billion leyi nga kona eka nkarhi wa sweswi amatshan'wini ya ku ri ya tirhela vakokwani khalanga hi ku va na medical aid va kota ku tlela ka leswi swibedhlele leswi ndzi nga ku tihodela a yi ringeti ku ri na loyi a nga hava mali na yena a koti ku nghena kwahalaya hina van'wana hi ngo hleketa ku hi le hodela ku sasekile hi ku lexi xi humelelaku ku ri n'wana ku nga hayi ku ni xisiwana a ni tirhi ni nge koti ku nghena lahaya se mali yi kona 200 billion hi lembe na lembe kambe eka nkarhi wa sweswi mali a yi kona yi nghena yi tirhisiwa hi vantsongo va 16% ku nga vambirhi vanharhu lava tirhaka na lava nga na timali ntsena nimetwele papa ni kensile swinene nkarhi wun'we ipenzile kalanga kudya kona khensa tatana Simon Hlungwane kusuka ka Dinosa va kha va kombisa ku mali ko 200 billion kambe ke ku ya hi lava tivaka so very now yi ta lava 800 billion ku va yi kota ku va yi fikelela hinkwaswo leswi swi nga ko se 500 billion yi ta va yi kha yi huma kwihi a hi amukeleni Dr. Angelique Kutsi hi bula na vona kusuka ka Sama. Dr. Kutsi, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon and a good afternoon to all your listeners out there. Long time no hear from you. The last time I spoke to you, it was during the advent of COVID-19. Thank heaven that's passed. Let's start here. How are you feeling as doctors now that the President of the Republic will, this afternoon, sign into law the NHI bill? Yes, the problem, we're not sure what is going to happen because the term NHI currently only refers to the funds needed. It is not giving us any information on services. We know that that the bill, which is going to be signed into law, is
currently unclear on what it will cover. It's not defined what it will cover, and we do not know what is going to happen, as there has been no published attempt at a comprehensive costing from National Department of Health as required by law. We also know that National Department of Health indicated that they will put regulations in place as they proceed. And this makes no sense. You cannot make regulations as you go along. You need to have all of that in place. So we're not against universal health access. Currently, we do have access, universal health access. Yes, it's limited. And I think that's where the problem is lying. Because of the limited services that is being experienced by nearly 80% of the population at the public health care centers, they think, or the perception is being created that once the president signed it, everything is going to change. Miraculously, everything is going to be fine. You will need to be able to access services wherever you want, and you're going to get good services, which we know it's not going to happen. It's going to take quite a few years before anything is going to realize. And so if you are on a medical scheme, nothing is going to change. Nothing. It's going to take at least a few years before anything is going to change there. What we do hope, what we do need, is to get our public service standards higher. We need to make sure that there is much better human resources available for public health care out there. We know that currently about 20% of healthcare workers in South Africa is servicing approximately 70 to 80% of the population in the public sector. But by bringing NHI in, this is not going to change. This is not, we need to start at the bottom where the problem is. The rot starts in the head, but also here at the bottom. We need to get there. Some are saying, Dr. Kuti, that the problem is not necessarily the access. The problem is the fact that the standard, like you are saying, in the public health, it's low. So we need money to change all those things. And some say now that we will be having this kind of law, it will unlock all the funds that were skewed to one direction. Now it will be universal, like you said. No, it's not going to. It's not going to make a difference because if you look at the health budget, even the budget was in 2023, 2024. It was only increased by 1.7% to 2,267 billion. And then for this year, 2024 to 2025, it is being increased from 267 billion to 271.9 billion. And if you then take that 271.9 billion, adjust for inflation, then you actually have a 2.9% real cut. So if we don't put people in place in these healthcare facilities that is accountable, that is being put in place who knows the job, I always say the right person for the right job, and with accountability, if we don't get the infrastructures right, no amount of money is going to make a difference. It's a human resource problem. You said when we started this conversation, Dr. Kuti, that we were talking now the NHI it's focusing on the funds, but it's not focusing on how the system will unfold. Now some experts were saying our budget is hovering around, like you've said, 271 billion on a financial year. Yet the minimum prescripts of the requirements of the NHI would require around over 800 billion. Now the question would then be the difference of around 500 billion. Where will it come from if the budget is 271? And that's now the problem because it was clearly said that that's going to come from taxes.
So just to put it into context, because it's a very important statement that you made. So if you look at just 200, remember now we have sort of agreed that there is around about 500 billion shortfall somewhere along the line. So if you want to raise only 200 billion in the current fiscal constrained environment that we are currently experiencing, and this study was done by FTI, your VAT needs to increase from 15 to 21%, or your personal income tax increase by 31% across the board, or a payroll tax on those employed in the formal, non-agricultural sector of an estimated round about 1,565 rand per month. So if you just look at that, how are we going to raise that only to get 200 billion? We're not even talking about the 500 billion shortfall. And this is why we say it's not sustainable at this stage. We need to find other ways to get better healthcare services to all the people out there. I'm not well conversant with how laws are enacted, but I'm asking myself if it's going to take years to get this system going, and the president signs it today, what is going to happen? Do we sign a law and pack it and say, okay, in the meantime, continue with your MedShield, Bonitas, and? Yes, that's going to happen. That's what is exactly going to happen. For now, even the DG said that it's going to take, after the president signed it into law, it's going to take 3 to 5 years to sort out the basics. You know, what are they going to do now? Are they going to proceed? So nothing is going to change. Even if you sign it into law, nothing is going to change in the foreseeable future. And this is what people need to understand out there. Because there's a feeling that all of a sudden you're going to get access to I don't know what, to magic care. It's not going to happen. Now, what is the rush then? Why was this basics that you need to be sorted first, then the law enacted? Well, that you need to ask the National Department of Health, because we have had many discussions with them in the past, not only us, but also other groups. And we tried to bring insight into the problem. Yes, there is inequality in services. But by bringing down the private healthcare, it's not going to fix that problem, the inequality. The inequality, we need to ask why. What is happening at the level in the public sector? Why can't we have better care there? Is the budget not enough? How do you say to people, you only get a Disprin or you only get Panado if you've got severe pain? What are the measurements? What are we using? What guidelines are we using in the public sector? How can you not give someone oxygen, if you are a COPD patient and you need to be on continuous oxygen? So you cannot say they are now better off in the private sector, because that services should have been rendered at the public sector. That's a basic human right. The long waiting list to get hip replacement, knee replacement in the public sector, it should be addressed. But why is it happening? It's because some of the theatres are not working. There's not enough doctors always or nursing staff that's correctly trained to do these things. If we don't fix that, no amount of money throwing into the system is going to give you better services. I'm left with 30 seconds, Dr. Coetzee, but I'm tempted to ask you this question. Were you privy to what was happening on the pilot projects that were rolled out in various areas of the country? What was happening? There's no data. There's no data. They never published the data because it didn't work very well. So we can't have anything to say, shall I say, anything to say these are the learnings from the pilot program? Yes, there's nothing. Yes, you're right. Dr. Coetzee, thank you very much for your time. I really appreciate it. Yeah, it's a mess. It's a mess. Let's see what we can figure out going forward. No. Nemetwele sweswo mingisero mngana lona febala ba ibulana bona Dr. Angelique Coetzee kusuka kaSama ba bulabula hi timhaka
ta hi tlhelo leri va ti vonaka ha roko xivutiso xo hetisela xo xi nga na heta matimba loko ni va vutisa ku museum yi nga va na nkateko wa ku languta leswaku va ku i ti-program to languta ku swi ta tirhisa ku yini swa NHI ke va ku ni ve na nkateko kambe a ku vangi na vuxokoxoko byi nga humesiwa ku komba ku swi fambise ku yini sweswi yi kambirhi ku ka vuxokoxoko byi nga humangi ku nga va ku nga ri mhaka ya ku a swi fambangi ku nga va ku ri mhaka ya ku va lava ku va tshama na byo vuxokoxoko kumbe ku ri mhaka ya ku himpela ko hava vuxokoxoko hikuva swi fambangi kambe lexi nga xo xi ta za xi huma siku rin'wana we u ri yini a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fun Magays hey NHI yi vangele ku vulavula kambe hi ku tumikiseriwa mehe 0860002543 i nomboro leyi mi nga ta yi tirhisa ku va hi kota ku twa ku n'we mi angulamu ku yini sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na tatana i ndhuna ya le tiyani leyi Hlulani Fun Magays. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi vaxumi botpet na muhumelerisi kwalani timhaka ta NHI botpet a timhaka ta ku ko va njhani kumbe njhani timhaka ta mali brapet white monopoly brapet a yi swi lava ku share mali na hina loko hi nga ringi na nchumu hikuva loko mo vona aka ti-private hospital ku ya ti-middle class lava tirhisaka ti-medical aid so mali liya botpet ya ti-medical aid ku yimele xeriwa equally so na hina hi fike hi tirhisa na hi nga hava ti-medical aid se vona hi mhaka va swi vona ku hi ya pfuna na vanhu va nga hava ti-medical aid hi nge endli mali hi ndlela a yi endla it's only about money brapet i ku lava mali va lava mali wu yi ta ka vona hinkwayo va lava ku mali xeriwa hi n'wana na n'wana la South Africa danke botpet BP vaxumi papa timhaka ta mpfilumpfilu wa rihanyo me ni vona ku va norho lowu wu kalaka munhu loyi a nga hi tlhantlhelaku huku wu vula yini hi ku botpet loko mo languta gepe ya ku hambana ka swibedhlele swa private na swa hina va mbuyangwani i ku kulu ngopfu se a ni tivi ku hi ta balansa njhani hi ku otherwise va vula ku swi ta pfala leswiwa swa vampheleni hina hi ve hi guduka hi ya leka leswiya hinkwenu se swi vula ku leka leswiya swa private ku ta tshama ku tele hi ku a ni ngo hi ta va se hi ri na mpfumelelo like loko mo languta botpet loko ti-ambulance ku ri na accident neti ti fika ti lava ku tiva loyi a nga na medical aid ti rhwala yehe ti n'wi tsutsumisela a private wehe loko nga ri na lexiwaniwa xa medical aid i ta tshamisa sweswiya wa ha yimele ambulance liya yin'wana se a va ti kahle botpet tivhoti ha ti vona ku ti le ku lavekeni matimba mara a va tlhantlhi mhaka leyi basa kahle ya inkomu botpet aye botpet me a la ku nghena ka leyi ya NHI so i mhaka ya kahle mara matirhelo ya mfumo lowu wa hina ma swi vona ku hi le ku kayakayani swibedhlele mara loko se hi ya hlangana na mhaka ya ku hi ya ndhawu yin'we hinkwenu ku ta tika ku na sweswi maphilisi ya karhi ha tsandzeka ku ma kuma na ku hala titliliniki se loko hi ya ndhawu yin'we hi tele ke swi ta hlupha a res botpet a ku yina vulavula na Austin la Phalavu rinkomo avuxeni mhaxi mo ni tlhela ni vula hayi leswa NHI ngopfungopfu ka hina hala matikoxikaya a swi nge pfuni no twa ingaku NHI yi lo endleliwa ku tekiwa mali hinkwayo ya fumbiwa ka tiphurayivhete because munhu un'wana na un'wana a nge pfumeli ku ya ka ti-public hospital mara na sweswi vanhu vo tala ho yisiwa ka ti-public hospital hi timhaka ta ku ri yini a hi na swe le manileni swo ya ka tiphurayivhete no twa i nga ri vanhu vo tala mi languta influx ya vanhu vo tala sweswi leyi nga ta suka ka ti-rural province yi vuya a Gauteng hi mhaka a Gauteng hi kona la tiphurayivhete to tala ti nga plantiwa kona hi ku loko ri keni va ta ku nyika ta xikhadani lexiyani u lava ku ya va xi tirhisa ku hi ku hala Giyani Malamulele u lava ku ya va xi tirhisa ku a swi nge pasi mali yo tala ya ku chaneliweni yi yisiwa ka tiphurayivhete government ivi swibedhlele swa mfumo swi ya mahlweni swi nyanya ku va swi nga ha tirhi nchumu ku fana na sweswo swi pfumalaka na ti-toilet paper Aye muhaxi mina ni xikala vito ni kumeka la Dan Village National Health Insurance leyi president a yi sayinaku today ni ngo vula ku yi kahle a yi kahle vukahle bya zona i ku ri
swisiwana swi ta kota ku pfuneka because swisiwana swin'wana swa tsandzeka ku pfuniwa eswibedhlele swa mfumo u kuma ku munhu wa ya xibedhlele xa mfumo a spenda the whole day a nga pfuniwangi or va n'wi byela ku tiphilisi a ti kona mara ku ta va na problem because swibedhlele swa tiphurayivhete a swi talangi lava tirhaka kwale eswibedhlele swa tiphurayivhete va ta va na ntshikelelo too much because vanhu va ku tala va ta tsutsumela koho because va vona situation ya le swibedhlele swa mfumo swa ku a va pfuniwi inkomu muhaxi kumbe ve hetsela hi n'wina mingisero mengi ku ta va na ntshikelelo ku ta va na ntshikelelo wa yini va ta ku tele va ta ku tele mukeli ku tele kambe swi tikomba swi ta hi pfuna swilo leswi kumbexana loko u swi nyika ho ka hi nga swi nyiki veri yini mavonelo kumbe miehleketo yo biha swi nga hi pfuna kambe leswi va nga vulavula swoho tatana Sai Hlongwane va kombise timhaka ta ku xiphiqo lexi xi nga hi hluphaku ku ngo va vukungundwana hi laha ku nga va ku na xiphiqo kona xingungumani xa vukungundwana i xo xi nga ta hi hlupha ntsena loko xo ka xi nga ri kona xiphiqo xexo hi ku ya hi tatana Sai Hlongwane kambe loko ku ka ku langutiwa mpimanyeto wa swa timali va ri sweswi ni nga vula loko ni ka ni vulavula na dokodela Angelique Kutsi va ri 8 kolumeka ku tlula 800 billion yi nga ta hi pfuna ku va hi tshamiseka kahle hi ri ka xiyimo xa kahle xa NHI se xivutiso ku ta va ku leswi sweswi mpimanyeto wa hina nga kolumeka 271 billion mpimanyeto mali leyi nyikiwaka ndhawu le rihanyo se 500 billion yi ta va yi huma kwihi se kumbexani ku ta va ku langutiwa kwala ka ku hina ku ti-medical aid na swiyiniyini swi ta va swi kha swi hakela ku ndliwa sweswo a hi tihi hi ta twa n'we hi le ka 0860002543 kambe lexi nga koho i ku president Cyril Ramaphosa va sayina nawu luwa namuntlha nhlekani lowu hi awara ya 2 ku nga ri khale hi ta va kha hi bula na mutivi wa nawu advocate Abigail ni rivala xivongo xa vona kambe hi vona nga ta va kha hi bula na vona hayi vito ra nkoka leri Abigail hi ta va kha hi vulavula na vona ya fukupela awara ya 13 va hi nyika xifaniso xa ku kahle hikokwalaho ka yini va aleriwe bail vakulukumba lavaya na koho se swi vula yini hi ku tengiwa ka nandzu lowu ku ya amahlweni hi leswi hi nga ta va kha hi swi langutini namuntlha mingisero Munghana Lonene FM ka nongonoko Afrika wa vulavula lava va nga hodlokeriwa hi muako le a George ku vulavuriwa leswaku lava nga hundza misaveni se va fika kolomo ka 13 kambe ke eka va 13 nkombo wa vo eMaAfrika-Dzonga ku fika sweswi veri lava van'wani va nga tivekiku van'wani va nga se kumiwa ku xin'wana xa xiphiqo i ku lava va maxaka vo va chava ku humela rivaleni ku veri loko vo humela rivaleni va ta khomiwa hi mhaka ku kumbexani swa maphepha mawo swi nga va ku swi nga ri kahle a hi amukele n'wana mingiseri loyi hi twa ku yini nhlekani DP minjani pfukele minjani na no pfuke Abigail Ngoveni lava mi vulavulaka hi vona I'm just suspecting ku maybe hi vona okay ani wani wa vuri hi vona nga ta vulavula hi vona na vona a ni tsakisa hi vito mina hi ku vito ra ka hina se ri ndla ku loko munhu a byela ku Abigail un'wana Abigail maxaka ka hina no na vito DP iko munjevula mi rini n'we no na mina loko nghenisa mani aka timhaka leti ta NHI ni twa vo tala va vulavula hi ku ve vanhu va ta fambetela a ni tivi ku va famba va ya kwihi a ni tivi hambi xivutiso lexi mi nga kuma lava va nga mi hlamusela ku lava nge va ta lan'wa va famba va ya kwihi hi ku a ni tivi ngopfu matiko yo tala ya na NHI so a ni tivi ku loko va suka laha va ta ku va ya ka tiko rihi leri ri nga ri ku na yona hi ku langutisa matiko yo tala ya tirhisa yona system leyi South Africa yi lavaka ku yi tirhisa so swi heta swi nga ha twisiseki ngopfu hi ku loko mo langutisa gurupu yaleyi nge yi ta famba I'm not sure xin'wana lexi nga ri ku beni kumbe i timhaka ya patriotism
ya ku mi kuma ku vanhu a vo tiyimisela ngopfu ku va tikweni vo la ku ngengiwa ku hi ngengeni hi tshama loko mi nga endli swona hi ta famba ivi n'we mi ngenga hi ku ya loko u famba hi ta dlawa hi ndlala munhu loyi a tshama swa fana na le ka land lomu mi vulavula hi land ku nga lavi nkarhi lomu mi vulavula hi land hi ta famba ivi vanhu va ku a hi miyeleni va nga ta famba ni hetelela ni nga swi twisisi ku va famba va ya kwihi loko ku ri hi ku i vaakatiko va kwala tikweni nako why loko ku va na ti-issues leti khumbaka vona va vulavula hi ku famba so ni twana kwala ka NHI leyi ku twala vanhu lava nge hi ta luza vanhu vo tala va fambetela loko va ya matikweni lomu va yaku ku tele matiko lama tirhisaka NHI for an example vo Germany ma swi tiva DP hi yin'wana yi nga na NHI ya khale ngopfu back kwele ka vo ma 1800 hi nkarhi wa vo Otto von Bismarck so mi ta swi vona ku matikotiko yo tala ngopfu ya Europe ma tirhisa yona system leyi hi lavaka ku yi tirhisa i ncini xi nga hoxeka loko South Africa yi nghena ka system leyi DP lexi hoxekaka xin'we xa ku va vona haleni ku windlopfu ma vona ku na ntsumbu va vona ku ri ndhawu leyi ku tiwaka ku ta endliwa timali kona hetelela hi ku ku na crime yo tala swi te chokole swilo hinkwaswo swa ti-economy swi nga fambi kahle ku ri hi ku na ntlawa lowu nga le ku dyeni hi swilo leswi hinkwaswo swi hi teka back swi hi fikisa na laha mi vulavulaka hi timhaka ta crime leyi mi vulavulaka hi yona a mi nga ta yimisa car hijacking because ku na lava dyaku hi swona swa car hijacking loko mi teka insurance va ku ndhawu yaleyo ti-hijackiwa ngopfu timovha of course va ta khandziyisa mali liya va kota ku dya kambe loko to ka ti nga hijacki business ku hava completely so ene loko mi langutisa ku CEO wa car trackile kwini tshama London a ku na ta car hijacking wo ma nga kona mara haleni va na group leti fambaka ti endla hasahasa leyi hinkwayo ku va vona ku tiko leriwani ri na milawu mara yi tirhisiwi swona that is the problem leyi hi nga na yona so kambe Mujabula la ka NHI la ka kumbexani mi nga hi pfuna ku yi twisisa hi ku loko yi nga hi bula na tatana Sai Hlongwane va Dinosa xikombiso va kombisa timhaka ta ku i maendlelo ya kahle kambe loko ko nghena xikungundwani xa kumbe timhaka xingungumani xa vukungundwani hi laha hi nga ta va ku na xiphiqo koho okay yana mahlweni ivi dokodela Kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho hi ta swi vona loko hi tlula bridge DP swi tele ngopfu leswi va nga byeli ku mali hi ta yi kuma kwini hi ta swi vona loko hi fika kwele nambyeni ku hi tlula njhani sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi DP a xi bihangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbodza se u nga complain testigo a ni vuri ku xisaka lexi a xi kahle ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong nawu wa NHI wu kahle DP matiko hinkwawo mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi eka sweka mbodza vatirhisi va nawu lowu wa NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni tiva nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbodza ku ta ku humeka mbodza because swi ta va swi pfumala vatirhisi swilo leswi ma loko swo tirhisiwa hi ndlela ya kahle DP surely NHI yi kahle hi nga zi vanhu va nga vi negative swin'wana a ho hi ku hi manguwa hi mavala swin'wana hi yimeni za hi ya fika hi swivona se loko ku ve hi le ku hanyeni ka mbangu walowo wa ku ha swi tiva ku ndleke yini hi swin'wana hi endlisa ku yini hi ku loko no languta NHI ku nga hetela ku va mpimanyeto wun'wana wa le henhla swinene ka timali leti ti averiwaka kumbe ti averiwaka tindzawulo hi ku hambanahambana na swiyenge no matiwa ku DP lexi fanele ku endla xona ncini a hi langutiseni lomu kun'wana yi nga le ku tirheni NHI a ni ri maswito loko mi la ku private loko mi la ku teka timayini na hina hi va mi nyika xikombiso matiko ya Zimbabwe va rhandza ngopfu ya Zimbabwe na vo Chile va ku ma vona ku a swi tirhangi swilo leswiya so why sweswi va nga nyika example put gari economy number 3 I mean 13 a Europe aka health sector ya yona mahanyelo na swin'wana na swin'wana yi tirhisa NHI and yi tirhisa the same law that include na tiko leri ya ri hlasela ku Gaza Israel va tirhisa yona
ene yi va tirhelaka vanhu va Japani va hanya ngopfu misaveni ku hindza vanhu hinkwavo ma swi tiva Mozambique hi swona va tirhisa yona hi vo va nga na life expectancy yo leha ngopfu emisaveni va tirhisa yona why hi nga teki yona as example ku ya mara hi vona matiko ya ndla kahle ma hanya kahle hi NHI why swi hi olovela ku compare loko swi ta ka ikhonomi loko ku la ku tekiwa timayini kuma hi vona Zimbabwe why loko hi vulavula hi NHI hi nga vuli kuma hi vona Portugal yi endla kahle hi NHI hi chavisana na kona se the same comparison leyi hi endlaku le ka swa timayini a endleni same comparison hala ka NHI hi nga chaviseti vanhu hi ku na ntlawa lowu nga le ku benefiteni hi swilo swa tiphurayivhete swin'wana a hi pfumeleni ku DP a hi va tshikeni va zama va ta feyila va ri kwele mahlweni as ku ri vanhu vo tifayilela ha va tiva mara a va ringeti ku tiva mani va tshika va thumba va vona yona ivi swilo swi famba kahle timing ntsena ya masayinelo hi yona yi chavisaka ntsena hi ku swi hetelela hi tibyela ku nga tshika ku va na nto un'wana wa n'wina mi byela ku I think mati va nga vulavula hi elephant white elephant va ku ndlopfu yo basa hi ngo chava ku usayini va wu hetelela ku tshamisa sweswi nawu lowu ku ri hi ku a wu ri ya timhaka ta 29 ntsena mara ku nga endleki nchumu but otherwise a hi wu tirhiseni it's a very good thing DP vanhu hinkwavo hi tirhisiwa ku fana same thing there's nothing wrong about that ene kwala ka ku hi khomiwa ku swi nga vi ku hi mhaka ku mathevula i tshoveke nenge i fanele swi sungula swi vutisiwa ya tlhelo rihi ku tshika ku a yi kwala a nga ta kuma vutshunguri koho swi hlupha ngopfu DP ku na swibedhlele swo durha hambi hi nga swi vula hi mavito yo fana na vo Mediclinic laha ya ku tshamini eNkulumba Mandela exibedhlele xa ku nghena u vutisa vito hakela mali ku vutisa ntsena ku ni nga nghena ku va mi nghenini ntsena xa charger kwala ndzeni so that life why hi fane hi hanyisa sweswo munhu a nga vaviseka kwalaha kusuhani va ku loyi a nga na nchumu loyi a nga na medical aid a hi humeni ka yena no a ku tiri NHI DP yi feyila hi vo loko yi feyirile hi ta swi vona kweli na loko yo feyila nkarhi wun'wana ku ta nghena van'wani va fuma hi vativi maybe vo va nga yi tirhisa ku antswa we don't know mara a hi pfumeleni NHI yi tirha hi tshika ku chavisetana ku ri hi ku matiko lama ma yi tirhisaka hinkwamo a ku se va na tiko ri nga feyila hi NHI a ri se va kona so far lava tirhisaka NHI va hanya kahle va tlhela va hanya nkarhi wo leha then what is the use ya ku hi alelela hi ku a yi kahle NHI se ni byeleni la Mzevula ka lava va vulavulaka hi timhaka ta ku kahlekahle NHI no laveka yi nga lavekangi leswi a swi fanele swi lavekile a ku ri ku vona ku kwalaya ka malamulele ku va na mirhi kwalaya ka malamulele ku va na hi ku nyikiwa xikombiso xa ku hi loyi munhu n'we ma ku tiva hala ka malamulele hi loyi munhu i tshama ka matiyani le makumu ku hava na sweswi swa ti-private clinic kumbe ti-private hospital swi vula ku na hambi a ri na NHI wa ha ta ya kwele ka malamulele wa ha ta ya kwele tliliniki yaleyi nga kusuhi na yena se xivutiso i ku a swi nga ta va swi ri kahle ke loko a ku lo fika ku tiyisisiwa ku tliliniki yi na mirhi tliliniki yi na vaongori vo enela tliliniki yi na miako wa kahle yi na mati lama fambaka sweswo a hi swona ngopfu sweswo swa pfuna mara hi swona ngopfu mirhi leyi nga tala ndzeni ka room DP yi ri perfect loko yi ri hava munhu a swi tiva ku murhi lowu tshungula yini a yi ta pfuna nchumu mi nga nghena DP mi nga mi ya fela kona n'wina mi fika mi ngheni tshama a yi nga mi tshunguli mirhi a mirhi yi pfunaka ngopfu na vutivi bya vanhu bya laveka a ni ku fanele ku diagnosiwa ku mara mukhuhlwani lowu wa muxaka lowu i nga ku wa tihuku lowu a hi wa tinguluve se loko ho vumbavumba hi ku mirhi yi tele ngopfu laha tliliniki na ka xifundza immediate munhu a nghena mi ku hawa yi vona mirhi leyi hinkwayo yi tshungula mavabyi leyi then swi hi pfuna yini sweswo ku tala ka vanhu va ri hava vutivi a yi helo so NHI yi pfuna na ku va lava nga na vutivi phela ku na madokodela loko va lava ku operate iva a ri one mi kuma ku yena swi tivaka ri yexe ku ololoxa rhambu ra muxaka walowo ti kala ngopfu se a swi nga ta pfuna nchumu ku hi ku hi na vona ku ri hi ku vanhu lava nga na vutivi va kona hi ku no a ku fanele ku tala mimirhi ka malamulele i ta nga yini mimirhi ka malamulele ku ri hava tirhisi va yona se vatirhisi lava va yimela dokodela wun'we va ri wa ha ri va yimele yena ka malamulele mara mimirhi yi tele
kuma munhu a wu tirhisaku because a va swi tivi ku va n'wi tshungula kwini munhu loyi se kwala ka xikombiso xo xumi hi nyikaku xona va yimele dokodela wun'we se sweswi ku te NHI ku ta cinca yini ku ta madokodela yo tala ku ta endleka yini anyway kwalani se then swi yisa kwalaha ndzhaku futhi ka ku a va hi va kha va improve a ni nga swi tiva ku madokodela ni tshame ke ni interviewa vanhu ko ve madokodela yo tshama ya tirha a mi swi tivi ntiyiso se madokodela ma qachiwe va ya mahlweni va kha va dyondza vanhu va specialize swilo hinkwaswo byiya and then hi mukhuva wolowo madokodela ma tiva ku xin'wana xi nga ta pfuna loko ku ri hi ku NHI i standard doctor hambi ri ka Matiyana a nga bovi ku ri ra operata ri Soweto because laha nga Soweto kuma swo fana swa ka Matiyana mara loko ku ri hi ku a va kumi swo fana laha nga Soweto better than wa ri Matiyana surely ka Matiyana ku ta ku nga va na dokodela na surgeon because munhu fana a yala ku dyiwa ku bona so DP hi sweswo morning byela a ni la ku mi byelanyana hi leyi ya crime leyi ni ya twa mi hi khumbanyana katsongo DP ya crime ni khomele ntani hi ku hi laha ni vuyaku kona loko se ni huma ka nhlokomhaka ta mahungu ni nga swi teka sesi Abigail a ni ta twa ku mi angula mu ku yini mo ni nyika minete va hlaya nhlokomhaka ta mahungu okay inkomo i 30 minute ntsena ku bile awara ya 13 ni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise ku yini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi nkhense ngopfu seriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 enhlikani vayingiseri khote le henhla ePitori yi gweve manana wa le Salisbury ku tshame khotsweni 10 ra malembe hi nandzu wo dlaya vana vakwe vambirhi madzanadzana ya swirho swa vandla ra umkhonto wesizwe swi nghenela nhlengetano yo khongelela nhlawulo eDurban nhlengetano ya tiko hinkwaro ya Santaco yi ya emahlweni Polokwane a hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya ya 2 Africa wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula nhlikani ePolokwane nobody fishing leli buhomo nalena mokopane uyikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula a hi tseleni mbyevula mi ri vugevenga swi ndla njhani no DP masito nhlokomhaka leyi hlayiwaka ku na mhani un'wana sweswi va nge dlaye vana vambirhi matiwa lexi a ni na ku vula xona DP hi ku twisisa ka mina na swi tiva ku topic leyi ta vuya futhi kwala lembeni mara ku hina hi twala vo ta kan'we ya ndzhaka nkarhi swi nga endleka hi nga ha hlangani na yona why ku nga endliwi sort of xiviji DP xa tiko hinkwaro in a form of CODESA ku discussiwa issue ya crime DP because crime yona hi yona hi ku langutisa ntsena nje a ni voni ku yi nga lawuleka hi xiphorisa espese a ni tivi a ni tshembi hambileswi vanhu va paku va ku a ku ti na masocha a ni tshembi ngopfu ku va nga swi lawula leswiya va nga vona ku fika ku nga vi na nchumu hi nkarhi wa masocha i ku vana hi pfaleliwe tindlwini hi timhaka ta COVID a ngo va timhaka ta ku movha ku tirheni ku sirhelela swilo se why DP ku nga endliwi xiviji ku sungulisiwa hansi ku langutisa mhaka ya crime hi yona n'wana loyi a nga dlawa 5 years a Soshanguve loko mi langutisa DP I mean vumunhu ntsena mi nga byi teka kwalaya ku na swin'wana swi nga hoxeke hi na vanhu va Africa especially vanhu va ni nga tirhisi ni ku vanhu va ntima I'm not sure DP ku mi nga fika ka stage xa ku mi nga za mi duvula n'wana to that level hi ku teka movha aka munhu un'wana why hi nga tshami hansi hi lulamisa swilo leswiwani hi lulamisa ngopfu milawu hi ku challenge leyi nga kona DP i ku loko munhu a dlaye munhu hi mukhuva wolowo swi mi tekela 300,000 ku hi lavana na yeza hi nkuma ti-resources leti nga tirhisiwa ha hlotana na DP ivi a ya kumeka ndzhaka loko hi spend 500,000 ku vuya ku ta nghena trial yi spenda 2 million a kha a defendiwa ku defendiwa ti-right ta yena phela hi leswi nawu nga yimisa hi swona ivi a convictiwa a ya spenda 5 million futhi a ri ku dyeni a jele ivi a vuya a ri na LLB va ku advocate i xihi lexi nga endlaka ku munhu a chava ku endla crime kwalani ka scenario leyi ni nga mi nyika laha lexi nga ta ku munhu loko a tshami na lexa ku heyi crime a yi hakeli hi xihi DP handle ka ku n'wi limita ku jikajika ntsena ku va ri jele mara at standard i kume swilo hinkwaswo hi ku ringanela ku na lexi a nga xi kumeki a tlhela a vuya hetini na xikolo futhi
nyametweni ena problem diphikule enko evatweni mjebula wafambisa sweswo va ka va ta na tlhelo rin'wana yini ka mutivi wa nawu mutivi wa nawu Abigail Ngobeni hambi va ha ku tiva Limpopo i ta twa mani kambe sweswi hi bula na vona kusuka la Antsinda wa KZN lava nga koho nhlekano va hi nyika xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini vakulukumba lava va nga nyikiwangi bail na ku nandzu luwa hi ku vona ka vo wu famba njhani sesi Abi nhlekano aye minjhani khalangana vayingiseri va munghana lonene hi pfukelani Thembi ku Xitsonga xa ha pfuka kahle laha hi ku hayi ra manana swineti a hi sunguleni laha ka timhaka ta nandzu lowu loko ku vulavuriwa maphorisa ya vulavula na vateki va mahungu loko wu sungula a swi vona kongeta kwala na kwala se u ta hela hi ku vanhu lava va ku hlayiwa ku va hlanganisiwa hi leswi na leswi na leswi kambe hey swi tikomba swa ha ri ku tikeni ku fika sweswi a hi sunguleni ka lava bail va tsandzeke bail hi mhaka yini swi tanyana Buthati mara swa nkoka i ku kombisa ka muyingiseri ku u ve na timhaka ta ku loyi a vitaniwaka ku i mastermind leyi a vitaniwaka ku yeya a nga hlanganisa entirho lowu wa ku dlaya na ku endla nandzu lowu swi tele leswi swi humelelaka mara swin'wanyana sweswo i ku ti hakeriwe mali ya ku ringana 800,000 leyi ti kombaka va pambule nanine ku va endla nandzu lowu xin'wanyana lexi xi nga va xi famba amahlweni i ku un'wanyana wa vona ngopfungopfu yaleyo wa mastermind i na switatimende leswi swi nga ta tirhisiwa hi lava va ti-prosecutors loko se nandzu wu ya court swa ti-witnesses leswi nga kumeka amovheni wa yena handle ka sweswo ku na swo tala leswi ekhoto yi nga swi veka erivaleni ku kombisa ku hinkwavo va tirhe hi ku hlangana ende vumbhoni byi va veka etindhawini ta ku hambana xikombiso Buthati ku nga va ku loko va karhi va pambulelana mali leyi a va ri ndhawu yin'we na siku leri ra ku dlayiwa ka va lava va nga dlayiwa va tikomba va tirhe swin'we va ri tindhawini ta ku hambanahambana ku katsa na nandzu wu nga endleka kona so hikwalaho ka sweswo khoto yi vone ku ta va ku nga ri evulunghisi na ku na ntiyiso ku va yi va humesa va kuma bail va tenga nandzu vona va ri handle se lava va ka Nzimande ke lava nga le eSwatini xiphiqo i yini ku van'wana veri onge ta Afrika-Dzonga yi dyondzangi ka timhaka leti ti nga endleka hi mfundhisi Bushiri leswi endlaka ku va na sweswi va nga ri ku vuyeni Afrika-Dzonga ku endleka yini leyi swa tikanyana dependa tsundzuka ku nawu lowu wa extradition ku na milawulawu ya koho leyi yi tirhaka loko hi fanele hi kombela ku va endli va nandzu lava nga le tikweni ro karhi va vuya laha Afrika-Dzonga va ta yimela milandzu ya vona xin'wanyana xa lexi xi tirhaka ngopfu hi leswi hi swi vitanaka hi xilungu i SADC protocol on extradition hi yoho yi kombisaka ku tindlela ta ku va landza ti va njhani mara lexi xi nga na nkoka ngopfu hi faneleke hi xi hindzisela ka muyingiseri namuntlha i ku tolo leswi a va ri court lava va nga leswa Swaziland va kombele ku mfumo wu tisa dokete ti-copies leti nga le ka dokete leyi nga le Afrika-Dzonga swi ya tirhisiwa le eSwaziland hi laha yi nga fika yi haka koho ku lava va laha South Africa va ti-prosecutor na National Prosecuting Authority a va yimi na swona ku statement leswiwa swi ya hlayiwa leyi hi mhaka ya ku vumbhoni bya ha lavisisiwa ku ya mahlweni so hi laha swi nga fika swi yima koho mara swi tikomba ya ha ta ya mahlweni nkarhi wo leha Buthati kumbe ta tsundzuka ku na loko se swi fike emakumu va ta va na right to appeal a decision ya magistrate wa le Swaziland kambe hi ku vona ka n'we a va londla leswi swa ku va khoma ivi va lavisisa hi ku loko va vulavula a va twala ngati se va lavisisile va hetile musi hi yo leyi yi karhataka ngopfu yaleyo Buthati leyi ni nga yi hlamulana nampundzu loko ni vulavula na van'wanyana ku loko hi nyiketiwa information leyiwa hi provisional commissioner wa le KwaZulu-Natal wa maphorisa a kombisa ku titshemba lokukulukumba kwa ku nandzu lowu va wu lavisisile va ze va endla leswi va switanaka hi xilungu ku i parallel strategy ku va hlanganisa na yin'wanyana milandzu va karhi va swi tiva ku va lava ku va faka amuletini ku va kota ku va khoma kahle kumbe ku va phasa kahle va phasela nandzu lowu mara loko hi ri court nkarhi lowu nga hundza swi vile swi humela rivaleni ku
kahle a va si heta Bucphet ku lavisisa ene sweswo swi vuyela ndzhaku ka ku u mkhomela yini munhu loko u nga si heta ku endla ku lavisisa vumbhoni hi ku hetiseka hi ku loko va karhi va ya a court va fika va kombela ku court yi tlhentlisa nandzu ku ta fika laha court yin'we a na ha swi koti ku tlhentlisa ni mi nyikete minkarhi yo tala ya ku mi tlhentlisa so la hina ko mi fanele mi va tshika va famba mi ze mi heta ku lavisisa mi ta vuya mi va khoma ene sweswo a swi endli ku evoko lero leha ra nawu ri languteka ri ri na ku hlonipheka Bucphet. Ni kombela ku hundzisa mavhengeleni nyana lama sis Abigail no la ku sala hi xivutiso xin'we ntsena lexi ni nga sala na xona ka timhaka totoleto mingisero meke kambe a hi sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi hlayisa macheleni ya wena eka MySpa hi ku tikumela i tasty purple rice 2 kg hi rewards card 39.99 Spa French Colony 2 kg hi rewards card 49.99 special swi kumeka eka Spar na Super Spar le hlawuriweke Mpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 8 till 21 May 2024 hatlisa xitoko xa ha ri kona. SABC Education na IEC va tirhisana kun'we ku tisela nongonoko wa tidyondzo ta vaaki na wa vantshwa laha ku khumbiwaka timhaka ta nhlawulo u nga hundziwi minongonoko leyi eka Munghana Lonene FM hi Ravumbirhi eka nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi Ravuntlhanu eka nongonoko wa Youth Yona hinkwayo minongonoko leyi yi ta hi nkarhi lowu fanaka endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ni madyambu minongonoko leyi khumba timhaka ta nhlawulo yi ta va kona ku fika emakumu ka n'hweti ya Mudyaxihi 2024 u nga tlhela kuma minongonoko leyi eka SABC Plus ivi u tshikelela Listen Now. Loko wa lava ku pfuniwa u nga nghena eka WhatsApp u rhumela rito hi eka nomboro 060 088 0000. Munghana Lonene FM mabombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula i khume nkaye timinete yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayo xa kusuka kwalano hi laha se mi nga ta kuma nongonoko dzumba na mina na Ike Ngobeni a hi yiseni mahlweni mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela na sisi Abigail Ngobeni mutivi wa nawu lava hi va tekaka kusuka a KZN sisi Abi a hi yiseni mahlweni kuna laya ku vulavuriwaka hi mali 800,000 na swiyini kasi le ka n'wamabindzu loyi ku vuriwaka ku hakerile na valava nga hakeriwa va ngele ku phasiwini hi ku wa hakeriwa ka timali leti yena a nga peku ku fikiwa la nga kona ke swi tikomba Bucphet loko hi karhi hi landzelerisa nandzu lowu a court swi humela a rivaleni ku mfumo va tikomba va lava va xexesi na maphorisa va tikomba va nga swi heta ku khoma lava va solaka ene va swi veke a rivaleni ku loko va khome lava a ku heta ka ntirho wa vona swi nga na ya mahlweni va khoma na van'wanyana vanhu loko vumbhoni bya vona byi byi ya mahlweni mara leswi ni swi vonaka ngopfu Bucphet ku ve na vumbhoni bya ku 800,000 leyi ya business ro karhi leri va nga ri tirha na loyi a nga vitaniwaka ku i mastermind so va ku mali liya i mali ya clean i business transaction swi tikomba nga ku maphorisa va ha lava ku endla evulavisisi lebyo tiya lebyi byi nga ku loko byi fika ekhoto byi kota ku komba ku mali liya a ku nga ri ya business a ku ri mali ya ku endla vugevenga mara leswi swi nga khutazekeki ngopfu Bucphet ku va khoma munhu va nga swi tiyisisa swi vuyela kwalaho ka ku u n'wi khomela yini munhu loko i nga swi hlanganisa vumbhoni bya wena bya lebyo tiya lebyi loko u byi tirhisa hi nkarhi lowu taka a court byi kota ku munhu a kumeka a ri na nandzu na swi tiva ku n'wina tanihi vayimeri vativi va nawu a mi hlahluvi kambe loko mi languta leswi swi nga le ku fambiseni xiswona ngopfungopfu halaya a Swatini mi vona yini ka ku fika hi ku lawani se nandzu wa hundzeriwa mahlweni ku fika n'hweti ya Mhawuri hi swona ni se loko leswatini mi vona ku ka ku fambiwa kumbe swi le ku nonokeni na sweswi venge va a va yimi na swona swa ku yisiwa vuxokoxoko lebyi byi nga ta yisiwa le a Swatini lebyi nga hetelaka byi paluxa swin'wana swa leswi va nga swi tumbeta vona tanihi valavisisi hi ya helela ku hila hi ku vona ka n'wina swi tiva hi hoxi ku nhlanga ya ko yi ta pfuleka ngati na mara loko leswi langutisisa kahle mi ta pfumelelana na ku
loko languta liya ya Bushiri u languta na liya ti-Guptas loko i vona maendlelo ya kona swi teka nkarhi ende lavaya vayimeri lava va nawu va yimelaka lava va nga le Swaziland a va vulavuli swi humela rivaleni ku leswi va swi lavaka swa xitatimende swi nga le ka docket leyi nga le Afrika-Dzonga va swi lavela yini a va kombisi futhi ku ti-grounds ta voho hi ku ya hi xinawu leti ti nga toho ti endlaka ku va lava ku opposa application ya extradition hi tihi so hinkwenu hi le xinyamini Buttphet a hi koti ku swi vona kahle ku ya baleka nhlanga ya njhani mara leswi munhu a nga swi vulaka ku nyiketa vutwisisi ka muyingiseri ku nga va mhaka ya ku swi ta tikomba nga ku swi ta teka nkarhi Buttphet swi ta tikomba nga ku swi ta teka nkarhi mara loko hi ri court nkarhi lowu nga hundza u tikombe nga ku lava va vaxoxisi va tiyimiserile voho ku va nga va hambanisa va tenga nandzu lowu laha Afrika-Dzonga lavaya va nga swi voni mara vunghozi bya sweswo i ku ti-witness lava va ta nyiketa vumbhoni swi vula ku va ta fanele va nyiketa vumbhoni kambirhi ende a yi swi tivi ku i vangani ende va na vukoti byo tanihi kwihi ku fana na ti-ballistic expert i vanhu lava loko va fanele ku ta court va hakeriwa timali Buttphet ende na ku va durha na ku va vuya futhi swi nga tikomba nga ku nandzu lowu ta dlina wu nga fikanga emakumu hi nkarhi lowu nga fanela hayi ya no a hi tshembeni ku kumbexani ku ta hetelela wu fika makumu no va kutseni kumbexani ni vheni vutisa n'wina ni nga se mi chucha ku loko mi yingisele swi bumabumelo swa mavanyisi a languti leswi swi nga va alerisa bail i mhaka ya sweswi swi nga njhekanjhekisanisiwa hi swona a court kumbe a ko va mhaka ya ku okay a hi nyikeni state nkarhi va pfa va lavisisa hi ku mikama yin'wani va ahluri va tlhela va vula kwalaha ku hayi ni mi nyika ro hetsela ni postpone ro hetsela sweswo leswi swi nga humela a rivaleni ngopfu loko ni yingisela magistrate Buttphet ku ve mhaka ya ku i ri yena swi kota va ku nga ri koti vutihlamuleri lebya kahle ku va a humesa lavawa hi ku va tikomba van'wani va voho va ri nghozi ka vaakatiko ene loko mi swi langutisisa loya wa number 3 Buttphet hi yehe loyi a phakelaku swibamu swa ku endla milandzu ene ku phakela swibamu na titlulu ta ku endla milandzu i nandzu lowukulukumba endle ka sweswo ku na yin'wanyana milandzu ya ku dlaya na ya ku va na swibamu na titlulu ta ka ti nga ri nawini leti va hlanganisaka na tona so hi ku hlanganisa hinkwavo court yi vone ku va tirhe hi miehleketo yin'we hi ku tirhisana na hi ku tiyimisela ku dlaya and then hikwalaho ka sweswo va vona nga ku va humesa va handle va famba court va tenga nandzu lowu va ri handle hi ku va hi veka evaakatiko na vatshami va rhayika eKwaZulu-Natal na le handle ka KwaZulu-Natal vunghozini lebyikulukumba sesabi keseni nkarhi wa n'wina hlayisekani mi yimela kahle swinene na mi vona loko mi kha mi vulavula na Khumalo laya ku hayi va hi yimela kahle sesi wa yena a khensa swinene sesi wa mina ku khensa mina Buttphet na vayingiseri hinkwavo mugangeni ni khensile inkomo Abigail Ngobeni kusuka aka tanihi muyimeri wa mutivi wa nawu lava va nga le ku landzeleriseni nandzu luwa wa ku dlawa ka AKA na tips hinkwaswo sweswo swi le ku endlekeni le Maritzburg le ndlela leyi se hayi ya ka tika leswi mi byi vulaka vulavula hi swona timhaka ta milawu i mali muni yi nge le ku tirhisiweni ku yiwa hala na hala ku ka kakayiwa na vanhu lava loko van'wani va va langutanile ka CCTV camera va vona ku hi yena loyi ni hambi vo yini khalanga lo mara ka ta yiwa hala na hala ku vuyiwa aretse nawu wa Afrika-Dzonga hina swo swi vula kambe ke a hi kandziyeni laha hi ta vuya hi pfala hi n'we vayingiseri vambirhi vanharhu hi bola na n'wina hi twa ku mi khomete timhaka i 12 timinete yi nga se ba awara ya 2 Manbile ni twa va Rainwater va vulavula eka radio hi ndlela leyi swi nga na khombo hi yona loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ina tiphayipi ta vona ti le hansi ka misava naswona ti fambisa ti-megaliters ta mati siku hinkwaro ntshikelelo wa mati ka tiphayipi ta vona wu le henhla swinene loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ta mati va Rainwater a va swi koti ku lunghisa tiphayipi teto
naswona tiphayiphi leti ti nga buluka ehandle ka xitsundzuxo vanhu va nga vaviseka swinene. ina rainwater servitude hi laha tiphayiphi ta rainwater ti nga kona loko hi aka tindlu kumbe mabindzu ya hina ehenhla ka rainwater servitude kona swi vula leswaku hi tirhurile ehenhla ka vukorhokeri byebyo. Loko vanhu va lava ku tiva leswaku va akele ehenhla ka tiphayiphi ta vukorhokeri kona va fanele va xiya tipakani ta rainwater. tipakani ti kombisa leswaku ku na tiphayiphi ta rainwater ehansi ka misava ti na xivumbeko xa matlhelo ya mune ti endliwa hi khonkele ti pendiwa hi muvala wo basa kumbe wa wasi naswona ti na mfungho wa rainwater eka tona. Aho Jiki hi vona leswaku ku na tipakani ta rainwater leswaku hi ta kota ku tivisa vanhu. rainwater yi tlangela 120 wa malembe yi simekiwile naswona ya lava tindlela letintshwa to phakela mati yo tenga ya tipompi hi xitalo. Boxer xitolo xona lexi xi rhandzaka xa mixavela hansi swinene xi ku nyika Sasco Premium Slices Brown Bread 700 gram tinharhu hi 38 rand, White Star Maize Meal 2.5 kg, Sasco Cake Flour 2.5 kg na Speck Rice 2 kg hinkwaswo hi 99 rand eka Boxer ntsena. ku yisa vukorhokeri ku landzela swilaveko swa vanhu hi swin'wana swa leswi masipala wa Makhado wu tivekaka hi swona. Leswi swi endla leswaku meyara wa masipala wa Makhado manana Doukas Mboyi va rhamba vanhu eka Imbizo leyi nga ta khomiwa True Worshipers Christian Center Church Mijoroni ka Kutama hi Ravuntlhanu hi awuri ya 10 nimixo. Tindzawulo ta mfumo ta va ti ri kona ku yisa vukorhokeri eka vanhu. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo tihlanganisa na Mr Peter Muthambi na Miss Rosemary Phaweni eka 015-519-3002. Makhado Municipality ku yisa vukorhokeri eka vanhu i xiboho xa hina. Xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi faneleke ku swi tsarisa? Ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA Funeral Cover i nhlamulo ya wena. U nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela eka 35 rand ntsena hi n'hweti. SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa. I RFA eka nomboro 43366. RFA Funeral Cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena. RFA Funeral Cover i xiyenge lexi nga le nawini xa mphakelo wa vukorhokeri bya swa timali. tanana leti nga emihleketweni ya wena hintshwa. Afrika wa vulavula. a ku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela. Mi gcine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga. Nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali. Se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi. Mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku atikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni. tanana leti nga emihleketweni ya wena hintshwa. Afrika wa vulavula. Ila hi nga kora mingiselo Munghana Lonene FM na ha vula nakambe ve ri tihosi a ti toyitoyangi a ko va vaaki va miganga yeleyo lava va ya yimela tihosi ta vona. Kambe ke a hi ku tumingiselo men 0860002543 mi ri yindla njhani timhaka leti ta vugevenga leti ta tsaka loko ho famba hi gondzo rero ku fika laha ka awara ya n'we hi twa n'we ya awara mbirhi hi vulavula hi timhaka leti ta vugevenga leti mi vona ngeti ku endleka yini i ri ndzi vula i ri a hi cinceni hi va na xiviju nyana hi tshama hi vulavula hi kota ku vona ku hi huma njhani. N'we mi ri yini un'wana hi loyi i nhlekani xikanisa vana Botpet na vayingiseri va nan'wana kwa xiyimo xa le henhla wa Afrika wa vulavula. N'wina mi ri huma njhani na ka xiyimo lexi? Mina ku hi nga huma njhani ni na matlhelo mambirhi ntsena Botpet lama ma nga hi pfunaka ku huma ka xiyimo lexi hi nga ka xona. Tlhelo ra mina ro sungula i ku lava nga ta va na nkateko hi ti 29 to humelela a va vuyi va ta tshama na hina ehansi hi vulavula hi vugevenga ku hi nga swi kotisa ku yini ku byi yerisa. Hi tlhelo ra mina i ku a ku vuyi xigwevo xa ntambu hi swo swi nga chavisaka swinene swigevenga leswi nga kona ku swi tiva ku ri ku pfinya n'wana wa malembe manharhu a na ha vuyangi. A swi tiva ku dlaya munhu a na ha vuyangi. Swi vava ngopfu Botpet ku dlayeriwa munhu
ivi nandzu wa kona wu fambisa sweswi wu nge le ku fambiseni swona ni wa AKA va gcina va mastermind yi nga humelelangi hikwalaho ka timali la tikweni ra hina Bushpet ti le ku tirheni ende ta tirha swinene ti-judgment ta hina a ti heli kahle ni lini ka tikhoto to ringana tinharhu hi ku dlayeriwa maxaka ti-judgment ta kona a ti heli kahle Bushpet ti hele ki swi vona ku mastermind a yi humangi na yena and a mi nge humi na yena because swigevenga leswiyani swi va swi byeriwini hi ti-mastermind ku a mi hi vuli hina hi ta sala hi ta hlayisa maxaka ma n'wina mi ri kwala mi nga kona mi ta vuya in 15 years ta vuvuyini and impela ta vuvuyini so why ku nga vuyi xigwevo xa ntambu number 2 Bushpet ni vona i nga ri swi na xiave ngopfu tirhelo ra maphorisa ra tiko ra hina hi ndlela leyi ma vona laha n'wina mi tshama kona a swi nge mi oloveli ku ya khoma munhu wa le matshama hi nkani a nga xigevenga lexikulu xa le matshama xa le ndhawini ya hina because ma n'wi tiva na hi wa mi tiva lero loko n'wina mo ya mi ya n'wi khoma vutihlamuleri hinkwabyo byi fane byi badala hi n'wina kumbe hi family ya n'wina ka lava ya van'wanyani va swi tiva ku i khome hi n'wina a ni ta kombela ku lava nga ta hi rhangela ka nkarhi lowu taka a va ti na rotation ya maphorisa hi swo swi endlaku ku hi chava army Bushpet phela army a yo va nchumu i va boti wa hina i va sisi wa hina vanhu va lava hi dyaku na vovuswa mara lava va ku va deployiwe va ya kona a va tiveki hi swo swi endlaku ku va chaviwa mara munhu lowo tshama kwala hi nwana hi mporosi ivi hi swi vona ku fana na mani i pfuka mindzuku a ya entirhweni a nga pompisiwi no pompisiwa ivi a ta ni khoma a nge swi koti hi leswi ni vona nga ri vugevenga byi nga byi lwisa hi ndlela ya kona Bushpet ni mi bota mina khensa swinene danke hlayiseka a khensa 0860002543 na ri teka riqingho rero ndaka leswi hi na ntshunxeko wo dyondza tindzimi hi ku hambanahambana ka tona hambi ku ri ku famba matiko ya afrika hi valanga ku saseka ka ntumbuluko listeners of Munghana Lonene FM, happy Africa month to you all. Abebe kunatsono kuza shayo #i Afrika ya hina a hi tinyungubyisi hi yona Munghana Lonene FM makombandlela na the G-Funk Ike Ngobeni lava ku ta tiva ku uze u nga ringeta ku lava ntirho hi ku aplya gay a ni ngo kun'wani ve haplakana masiku lama hina van'wana hi lo hoxa pasi hi darata evagano tanani mi ta tirha sweswo swo taniya vubihi lebyi ni nga hlangana na byona hi timhaka ta ku apply online hi loko se ku laveka ti-admission fee ntirho lowu mina ni wu tirhaku sweswi wo fambisa vapfhumba ni wu apply online swi ya hi laki ku u applya u kuma ti-scama u applya ku va ri swa vanhu va kahle loko ni ri kwala ka interview ne ku ni swi tivisa ku ni nge tekiwi a ni dyondzisiwa ku ti xavisa mina hi nexe ne ku nga se ku va na ti-results ni byeliwa ku hanya well loko a wu ti xavise hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a wu ta va tekiwini yes menta ni vheni va vutsoka ku ngo na swimovhamovha ni laha handle njhe ma hakela kwala 2 to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ku lo sala timina timbirhi ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu kambe kuveri ku na un'wana la layinini leyiwani a hi amukeleni yena hi twa ku angula ku yini vugevenga byi tinyike matimba laha nhleka ku hatlisa muhaxi leyi ni lavaka ku vulavula hi yona leyi ya vugevenga vugevenga is a big problematic societal issue Afrika-Dzonga muhaxi hinkwenu ha pfumelelana ka sweswo mara leyi ni lava ku yi kandziya ni tlhela yi kandziyisisa ni nge se huma moyeni i timhaka ta ti-provisions leti nga kona ka legislation ka section number 35 section liya hi yona yi nyikaku lava va nga swigevenga kumbe vahehliwa eka vugevenga ku kumeka va nga chavi ku kumeka va commita crime hi mhaka ku na loko mo ya a court kumbe mo landzelela timhaka leti humelela court va n'wa swa milawu tiloyara va kumeka va rhendzeleka endzeni ka yona hi mhaka ku va swi tiva ku
one way or the other technically va nga kumeka va endla leswaku xigevenga xi huma aka xikatani xa kumeka a fana gwevu a ya khoto laha ni kandziyisa yini muhaxi ni kandziyisa timhaka ta ku loko nawu wa hina wu nga cinciwangi ngopfungopfu ka timhaka ta swigevenga leswi swi tikombaka swi protectiwa ku hundza mpimo ku tlula ti-victim a ku na laha hi nga ta ya kona Mr Mdzebela va vulavula hi timhaka ta ku fanele ku va na codesta ina i ntiyiso mara na le ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona hi va na tona swicodestani leswiya swi vuriwaka ku va loko ku ri na xivijo kumbe ku ri na nhlengeletano yihi na yihi laha ku vulavulaka hi vugevenga hi fanela ku yima hi ku laha vugevenga hi byi lavi a hi tirhisaneni na maphorisa ku va na ti-CPF loko ho tsandzeka ku endla sweswo hi languta maphorisa ntsena vugevenga hi ta tshama hi kha hi vulavula hi byona byi va byi kha byi hi karhata ene a byi nge helo swi lava hina vinyi hi kumeka hi yima hi swi tiva ku vugevenga lebyi hina hi hlanganaka na byona lomu hi tshamaka kona merini hi lavo ngo ha chava ku vulavula hi tona vulavula va ku ngungumelela va ta kwale nga kona a ku na xo biha muhaxi mativa mina loyi ni vulavulaka na n'wina ni tlinga ni nge chavi ku kumeka ni hindzisiwa misaveni hi ku kumeka ni vulavule ntiyiso kumbe ni yimele ntiyiso so hi swin'wana leswi ni vona nkarhi wa n'wina wu fambeni muhaxi wa mina mara hi ta hi vula ka siku rin'wana hi mhaka ku a ni swilongoloxinyana mara karhi a wu le ka tlhelo ra yena ni mi bota khensa swinene i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko lowu humelelisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula hlulani Fanuel Magayisa hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano a hi ku ngobeni a ku dzumba na mina tata ePolokwane no